Salam Rosario Maluksira. Dader haksolok idatan, kalan haksolok idatan, baita hotu. Ohin ita hasoru malufali iha reflexão diário, reflexão lor-loro ninian. Reflexão ohin, sai reflexão ida especial tep-tepes mos, baita hotu. Tambah reflexão ohin se refleta mon Jesus Cristo nia milagre kemanek, milagre furak nebe halo. Molo kita bah hafu hase maluksira de oras ni hamutukona. Pamaluk sira nebe fuing hamutu kiha kanal ne bem-vindo, bel subscribe atau hakerek maluk sira ninia naran o hakerek ba salam rosario atau hau bele hase mus maluk sira. Ihane ita iha ona mau Leonardo Lucio, mau Andi ho mana Nailo, mana Mena. Salam rosario. Mau Mario Cunha. Mau mana Azu Conceição, mana Merita Rosa, mana Lenzia Melia, mau Anselmo Pereira, mana Lulono Lopes, mana Tizi da Costa, mana Imaculada Pereira, mana Esperança Pereira, mau Deni, mana Anina Zeni, mana mau Leonardo Gusmao, mau Aderito Ximenes, mana Hernani Reis, mana Lourdes Mendes, mau Lenuto Rodrigues, mau Assis Ximenes. Salam rosario, loron diak baita hotu, nomos maun hermano Borges o familia, kalan diak baita hotu. Espera maluk sira hotu, iha saudi diak, no maluk sira ne paurasnya akompanya hela, maske sidauk hakerek, sidauk subscribe, hau hatene maluk sira akompanya, hau nia dader hak solok, kalan hak solok baita hotu. Loran ohin ita barona reflexão ida nebe saimos bacaan favorit ou evangelho favorito haunian. Tambah iha evangelho lororo nian ou husi evangelho Mon Jesus Cristo nian nebe hakere kusi evangelista sira, evangelho idadader idanenian, lorong idanenian, kalang idanenian. Sai hanesang evangelho favorito ida husi evangelho tolu nebe hau favorito. Ida magne tambah sa, tambah iha segredo importante para tetebes iha evangelho idaneni larang. Diak bon dia dader diak salam rosario mos, kalan diak mos, bamang atoramos. Tambah sa importante, no bahau no se favorito. Tambah evangelho dane, ita se barona, kona ba oinsa Jesus fohan ba emar rihun lima ne. Uniku milagre ida, nebe hakerek iha livro evangelista Nainhat Hotoqueras. Iha livro São Mateus, livro São Marcos, livro São Lucas, nomos livro São João. Único milagre ida nebe Jesus halo no hetang hotu atenção husi evangelista Nainhat.
dalam rumah, dalam balong, milagre balong nebe Jesus halo, ita belele iha Evangelho São Mateus nian, ita lahetang iha São Lucas, ita lahetang iha São João ka São Marcos. Mebe milagre ida ne, ida kuliah kono ba fohan ema rihun 5, ita belele hetan hotu iha evangelista hatne. Quer livro São Mateus, São Marcos, São Lucas, no São João, tamane primeiro ida ne mahlo hau sai favorito bahau. Segundo, milagre ida nebe Jesus satu halo dadau ita sele tu irmai, ita se reflete tu irmai. Ne iha momento nebe loron ida antes ne nia primo rasik São João Batista hetang oho ka tesi ka korok husi Herodes. Tau iha festa casamento ida, tamadet Herodes akar halo tuir, fetorang ida Herodian, nebe dansa furak tetebes. No Herodes gosta nia, hakarak nia, hakar hola nia, kabeng ho nia, mebe fetorang ne fodet syarat ida, fo kondisang ida, katak si ita hakarak hao, anta hau iha kondisang ida, hau iha kriteria ida. Kriteria ne maka hau hakar kita tahu iha ne João Batista ne ulung ne kakorok tahu iha bandeza ida lor mai fo bahau fueng hau bele tuir ita no Herodes halo tidak ne ba feto Herodian ne tamba deit hakarak hola feto ne no ne lorong ida antes milagre ne ida ne acontece tamba Jesus tristi hela Jesus sente la hak solok la contente hela tanpa lorong ida antes ni primo hetam oho hanesane maybe iha lorong tuir mai na fating iha coraze at halo milagre boti dane tamai dane ita mai ita barona tadir diagnos kala diagnos ba mana Juanita Borges Hotiu mana Ire Faria, mau Luis Guterres, mau Simplici Guterres. Mimi Guterres. No, dia di pray. Okay. Jesus fohan pa ema rihun 5. Tuirmai Jesus liu ba tasi Galilea. Katak tasi Tiberiades ni sorim balong ema lubumbo tuir nia tang sira hare milagre hirak nebe ni halo ba ema moras sira saetiha ba foho ida Jesus turi haneba hones kolante sira Pascua katak judeu sira ne festa basic daun ona fotitia matan ho dihare katak ema lubung bot mai hasoru nia Jesus dehan ba Filipi ita sosa paung ihane belos atau ema sirane belehan Jesus kulianune atau kokonia basa nia hatene ona atau halosa Filipi hatan bania paung osang atus ruanian mos sela to'o atau ema ida simu paun baluk uang ida nia sekolante ida Andre Simon Pedro ni aling hateten bania iha ne iha labarik uang ida ho paung fuan 5 no ikan rua mabe ne to'o un salos ba ema barak ne Jesus lihat tundehan. Haruka mane sira ne tur hotu. Iha fating ne ba iha duut barak. Mane sira basic rihun 5 tur ihtiha hotu. Kair tiha paun Jesus fo agradece. Hodi fahe ba ema sira ne be tur iha ne ba. Nia halo mos nune ho ikan sira. Sirahan to o sira hakarak.
pai hira sirahan bosu ona ni hateten bani eskolante sira. Halibur tiha balu kuan sira nebe racing atu labele lakon. Sira halibur doni hodi hakonu luhu sanulu resin rua husi rahun nebe hela husi paun fuan 5 neen. Hare milagre nebe Jesus halo mane sira dehan bamalu tebes idane mak profeta nebe atu mai hamundu. Mai be wahira ni hatene katak sira atu kairnia hodi fotinia nu darlurai. Jesus subar an mesak hodi fila fali ba foho. Amin. Maluk sirah dia dader dia kalang diagnos ba mana kita mar kita mau Helder Ramos salam rosario maluk sira iha reflexão idane hawakarak iha halo fahe ba parte hat hanesane tamane sa ohing hi entrada haudehan idane sai hanesan evangelho favorito ida husi evangelho tolu nebe hau favorito tambah idane hau bolu dihan milagre extraordinario Mang Manuel Noronha salam rosario moos tambah sa hau dehan favorito ohing hi entrada hau tengena buat balum mai ita hare fila fali Emma Rihun 5 ne mane date sidau inclui feto ho labarik ne maluk ita dalam rumah realiza festa iha itania uma ho família sira quer festa casamento ka festa koremetan ou festa saída date Emma máximo dalam rumah rihun ida ou rihun rua rihun ida rihun rua date ita ohotiona karau hira animal hira sidautan modo hahan fos sira barak tebes idane mane date rihun 5 Ida conta feto ho labarik sira. Tiak maluk sira hawatu dehan molok hau kontinua hau dehan katak maluk sira nebe atu sida reza babe ka reza bamoras nebe le kontaktu hau iha tuku tolu lorok raik. Iha dari sana ita fokus dei ba reflexão. Ya reflexão nemos curativo ida nebe fiar ba laramitin ba. Katak isi dia hela hau maluk sira. Hau mos sida consegue kontaktu mana Hernani Reis. Or sida hau karak mana Hernani mai hene. Tambah ia buat rumah hau tu dehan. Dia kita continua fila fali. Rai kalanona, rai nakarasona. Maka Jesus husuba apostolo Filipe bye-bye quando rai kalanona nakukunona ne iha itaninia termo muris hanesang ema umano ne katak nakukun bahira nakukun sira musuh na baitani oing, baitani família, baitani an, nakukune katak problema ou situação difícil sira. Nemak lifuang ida dia nakukune. Tambah ihane hawa karak fahe segredo sira, kono ba milagre dane. Nakukun hene significa katak problema sira nebe ita hasoru,
situação difícil sira na bita soru, mora sira na bita soru, tamane mak ene dihan rai começa kala nona. O insa ia tempo kalang, ia tempo ita difícil, ia tempo ita moras ne milagre halus serisu. Ida ne mak mensagem primeiro nebe atu dehan. Ihane. Então, Mas Jesus husu ba escolante sira. Ita sosa paung hene belos atau ema sira ne belehan. Jesus kulia nune atau kokonia basa ni hatene atau halosa. Jesus kulia idane ba apostolo Filipi atau kokonia. Maluk sira. Quando ita hare ita lei evangelho sira selo. Bahira Jesus atau halo milagre sira selo. Apostolo sira hatero na kata. Oh ne osira isindiak. Bahira ema rumah homoras espiritu ati hanya laran. Oh situação difícil sira. Apostolo sira fiar kata bau na Jesus ne osira isindiak. Nebe sira hatene ona. Maybe iha milagre ida ne apostolo siramos nasa ulung ain siramos sebingung nona confusão nona então nia milagre ida bot então mau Jesus husu ba apostolo Filipi ita sosa paung hene belos raimos kala nona apostolo Filipi ne ninia fating ka Moris fatine mak ihaduni sekitar ne bahasa ihaduni basic rai kalang ne basic duni fatine besir hori ba tamane mak Jesus husu ba apostol Filipi tamba nia mak hatene liu fating ne bane warung hene be ka restaurante hene be fat thola dosi ga thola paung ga thola ikan ne hene be tamba nia domina area ne ba nia hatene fating ne ba tamane mak Jesus husuba apostol Filipi. Apostol Seluk ni helai fatin dok. Apostol Filipi mak ini area ni fatin mak yana ba. Nabi apostol Filipi hatang hanusa. Ni dihan paung atu sosa fale paung ho osang dinar atus ruamos sila to ba ema idane. Mas ke sila simu pedaço itu sila simu baluk itu. Ni kata apostol Filipi hanesan ni pesimista, ni la fear katak atu baho tu sosa hanesang borong sasang hotu ka paung ka ikan hotu iha desa ka sukularang ne mai hotu mas masir hang lato maske ho osan debe bot 200 ka dinar atus rua tame mabarak tepes desculpa depois apostolo ida seluk Andreas hamba Jesus. Iha labarik uang ida ho paung fuan 5 no ikan rua. Mai ben ne to oin salos bai mabarak ne. Agora mus falta apostolo Andreas. Apostolo Andreas dehan. Iha doni labarik ida ho ikan rua paung fuan 5. Mai be ida ne to oin salos. Maluk sira haretok ba. Namos apostol Andreas dia kontinu la to. Dan mensagem ida siluk segredo de siluk nebe mus milagre na tu de hamba ita. Dalam ita iha hela buat rumah ya uma ita iha teona kareta ita iha teona motor ita iha na Moris dia uma dia. Mas ba ita ida ne la to na fatin det. Ida ne segredo di balik ka iha milagre ne kotuk elefante ne kotuk. Dalam barak ita iha teona iha hela. Mas dia ne la to na fatin det. Tamannya mak manusia tidak pernah puas. Nunca mais satisfaz maski buat ne ihationa. Ya hakarak buat liu, hakarak barak liu. Manuk sira, tambah sa apostol na rua mak menonzo liu iha milagre dane. Apostol Filipi ho apostol Andreas, tambah apostol na rua ne maka apostol na rua nebe
mai husi apostolo São João Batista nian. Antes ne sirnai rua ne tuir apostol tuir saya ne sa eskolante ba João Batista tamba uluk João Batista me eskolante uluk bara quando vai hira São João Batista fo batismo dia on Jesus iha mota Jordão no manu pombo tu husi lalehan nak loke sira haredit milagre dane sirnai rua husi kela São João Batista ho dituir Jesus. Nunia tambah lorong ida antes bamo sirene mestri nebe uluk mate São João Batista hetang ohone. Ia lorong tuir mai sirne rua ditonjolkan iha milagre idane. Jesus satu força sirne rua kak milagre sidok hotu kata ida nebe uluk sir hare bahir hamoto ko São João Batista se moris se continua na fating. Mas que sirene mestri de primeiro ne mate te ona. Tambane segredo di balik milagre dane tambah sa sinero ditonjolkan. Tambane hau ohin atau titulnya segredo ika rua paum lima tambah hau karak rebela hotu segredo sira iha milagre botir nene kotu. Ane samok sohin hau dehan kata uniku milagre Jesus nian nebe menciona kahakerek iha evangelista hat Evangelho São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, hatne iha larang hotu, milagre dane iha larang hotu. Iha livro siraselo, dalam rumah milagre Jesus cura ema, ita belhetang iha livro iraselo, iha livro São Mateus da rumah la iha, livro São Lucas da rumah la iha. Maybe único milagre tidak, husi milagre sir hotu, nebe iha livro hatne, iha hotu nemak milagre dane, tamane hautnya favorito. Hussein meu dia Hussein lorai quando hau hare kata abang ne ohine atu kuliah kono bedane hau senta hau hak fodak tamba milagre ne bot ita continua fila fale ohin thank you. Apostolo Andreas dehan ihane iha labarik uang ida ho paung fuan lima no ikan rua maluk sira iha ohin iha titulu itarona itale dehan katak Jesus fohamba ema rihung lima mai be se ita hare iha fra idane ka iha sentensa idane ka paragraf idane haha nebe Jesus satu fohan ba ema rihun lima racing ne mai rasi husi sira Jesus multiplica date laos Jesus mak balori mai laos Jesus mak foti holiman mamuk mai be Jesus multiplica date tambah buat ne iha nanis ona iha sira iha labarik ida iha paun fuan lima ho ikan rua idanemak atu fohan rasik basira mensaje idanemos maluk sira ba ita lorong katak buat nebe iha hela ne maka sei fohan ba ita sei taumatan ba ita ne moris buat nemak sei multiplika buat kikuang nebe ita iha uituang nebe ita iha nemak sei sai barak banhira ita agradece. Se tuir falimai ita leh ne bakarik. Kair tia paum Jesus fo agradece ho di fahe ba emasira nebe tur iha neba. Niamos halo nune ho ikan sirahan tuir sira ni hakarak. Jesus fo tia paum 5 ho ikan rua ne. Jesus foti sae balalehan, Jesus foti as. Jesus fo agradece. Maluk sira Jesus ladehan ihane ho livro tolu seluk mo haulai hetang. Jesus lahusu dehan halo oinsa mas Jesus dehan det foti as husu agradece fo agradece. Tambane maluk sira. Buat nebe ita iha utuang ne, bahira ita agradece, nia rasik mak sei multiplika sai barak.
Se ohin lorong ita iha oan ida karik, oan nang ida karik, ita agradece ida neba, ita hare dia ida neba mak se multiplica sei barak. Ohin ita iha kareta kikuang ida ka, motor kikuang ida, ita agradece, uma kikuang ida karik, ita agradece de kikne, ita reza, ita agradece, ita hamos, ita halo contente, maka foi nia se multiplica sai bot no sai barak. Ida ne maka segredo ida di balik ida ne. Mas dalam rumah lah iha, kikuang ni ita dihane lato. Padahal ida kikuang ne maka tu sai bot, ida kikuang ne maka tu sai barak. Maluk sira. Hau hakarak fahe ho maluk sira hau nia experiência. Tambah milagre barak acontece ba hau bahira hau fiar Jesus. Milagre ikus liu, ida ikus liu ona, hawa karak fahe, hau fiar katak malu sira se hanoi se fresco hela, iha lorong hira bakotu ka, sela semana ida bakotu, hau fahe ho maluk sira, hau ni experiência de katak, hau ho firikuan lau he dalan depois kareta mate. Los kalaya, lorong kita liba semana kotu sela semana ida karua liba. Maluk sira rumah se lembra hela. Pai hira hau ba Timor Plaza ho firkuang atau basosa kaba compras buat rumah. Necessidade ba oan sira nia. Lorai kona rai kala nona, tuku ne becik tuku ne nona. Kareta mate. Ame kareta kikuang wane mate. Depois firkuang dia ne ita husi kalaya na hene, ita bawa na uma. Depois ita dia hamba alin sira. Mai foti falita. No saída ma acontece. Liu tia lorong ida. Mas que loraik ne ami consegue retar milagre, anjo consegue mais salva no ami fila. Hala dia repete tan história ne tamanaro demais. Então ami consegue mais hocareta ne mai to uma. No saída ma acontece. Tambah hau hadomi kareta ne asa hare kata hadia la kuliat hasurnia pasisa nafati kata nia selorita fila ba uma lorong dade santu irmai aminia aling mane sira sema fulan rua tolu bakotuk sira foi hola kareta fong ida ras fong ida dari sekalang ne sira telefone mai mau ami sosa kareta ida ami untuk sementara ami sidak uza ambil batau hena ba mau sir uza lai ba to ba hira de to tempo rumah ami uza fali maluk sira bahira ita agradece de kikoa ida botne mai ita lahatere de siluk mai ita lahaten ida ne milagre de ikus liona hau kar fahe ko maluk sira. Agora, milagre de siluk nebe hau kar fahe o maluk sira. Iha tinan rua bakotuk. Hane uang ida mana kedua. Momento ne nia atu moris. Nia iha nia completa una fulan sia resino. Nia atu moris. Nyatu partus tambah iha lorong nemos lorong nebe hauninia aniversário tanggal 31 Oktober lorong 31 Outubro maluk sira agora dia bainga haunina aniversário data aniversário nebe labele prepara fali hadiah barbarak momento ne iha de 31 de Outubro iha lorong nebe hanesan, loraik nebe hanesan, hauninia uang ida fali. Mos atu partus iha kalang ne. Então tambah karotak kirkuang kanotak moras, hau tulau na ba hospital. Momento ne ami hili ba Fatumeta ida surik mas. Madre sirani.
kalang ne ami sai husi Fatim husi Uma husi residensia ne basic tu kualu malu mana sira hatene katak air ketubang ne momentu ne nak ferona husi Uma iha Uma então hau tula lalai ba hospital desculpa tambah hau iha experiência hau hatene katak iha Fatumeta ne ita ting ser selu ne ita ting ser sai atsais ne ba ting ser selu então hau prepara hau osan momento ne ba $300 $300 osan ita ne dit makiha tambah osan seluk ne ami hatama ne sistema ohin hatama label amang foti ne so prosesu clear fali da rumah to semana ida semana rua mak osan bel fila tambah ami deposita ona halu negócio di Indonesia. Então, 300 ne mak hau fiar kata 300 ne bela ajuda orsida bele selu bahira persalinan ne hotu ka bahira remata partus tie na ba. Entah ami ba toi na ba, am toi Fatumeta hospital. Na infetonia ne, no senhora ne. Ami to minuto sanulu hane sane ahi mate eletricidade mate se maluk sira se hanoi kare iha timor tomak iha tina rua bakotuk ahi mate timor tomak nemak iha di 31 outubro 2009 hafa hanoi fale maluk sira momento ne iha kalang ide iha timor ahi mate hotu keras mate kalang tomak iha timor tomak nemak ya di 31 outubro iha ni tina momento ne ba kalang ne foi toi hospital atu hanawan partus lakli rahi mate total momento ne hau full lorong hau reza terso na hau reza rosario tena no bahira hau ban hospital hau la preocupa fali kono ba hanewa atu pas maybe hau preocupa fali agora hau tu nebe mator za terço tamba hau la falta hau la bel falha tamba ne hau ne novena hau na infeto hau la bel falha ator za terço hinkalang hau ter continua reza han firkuang kanu tak moras lawa mai he aredores ne maybe hau continua buka maneira ator za terço hene belos bahir hau bamai hela iha madre sira ne Fatimos ternyata sira kalang-kalang reza rosario entang hau ba gabun det hau ba tuir hau ba tama tuir det hau tur resori hau tur maung mana sira ne madre sira hau reza hamu to ko madre sira hak fodak tambah de repente hau paciente da ne ni ne firikuan todang hela ne mai fa reza terço ne komitmen tidak ne hau dem hau ne alin feto sira diang ajuda lai hau mana hau teacher reza terço então hau continua seu terço osan $300 hau continua tahu he bolso depois hotu tia ahi continua mata tidak lakan lakleur hau tesik fali basori ya fating persalinan nian iha mana ida mos tama mai mana nemos atu partus nia mai ho taksi ida mak tulan nia mai taksi da tulan nia mai depois nia katua zuang ho motor A100 ida Suzuki A100 ida sela sala to agora mas haula hasoru teona mana ho mau hau nunca hasoru teona sira no momento na haula husir na naran saida sira hela nebe mas hau hatene momento tambah sira kuliah lia fataluku tambahan ni fir kuang mas kuliah fataluku hau hatene liang ida fataluku los palos tin então ida ne ma hatene kon masira selo kalau hatene sira identidade mas se sira rona kare reflexão ne hau karakter bisa hasoru sira então mana ne tama mai tobai hasoring fir kuang hasoring mana ne hasoring então hareba situação emergência mana ne mak atu basic uluk li fali ida haunian então doutor sira parteira sira preocupa ona ba mana ida fali foi mai firkuan seidihan lau mai fali lai i consegue mana ne mak uluk fali bebe feto ida mak moris
Pois hau sai mai ne katu zuang hamri kela liur, hau fo parabéns. Maybe yang terlihat, ida nebe hau harai husine katu zuang ne, laos kontenti, maybe hane sa hanuin barak fali, kala atu selu insa. Tambah hau harai hau bele sente, sida difícil. Hames hau sente det nune, hau ne firasat, hau ne feeling det. Então hau sente hau saria, ida ne hau insa hau bele ajuda sira. Agora hau iha dune 300, maybe ida ne bahau ne wanian. Se hau fotia ka hau fahetia, abang fali atau sil fali hau ne insa, sang la iha. Anta hau lau ba mai hau sente la dia. Anta hau dian lai. Hau foninian 100. Anta hau mas firikuan lah hatene, momentnya ala kuliah. Hau ba nono hau fotia 100 $100. Hau foti entrega tia mau ne nesan ni sente nesan atu kuliah lah hatene tia. Ada lai, ne hau ajuda. Hau mus lahu sunya naran saida hela hene be, hau foti tidak ne amos hakuak dia losana dia kela parabéns. Anta hau kuntuna fali ba firikuan. Agora ba firikuan pertera sere dihan idane karik sikli ur nebe belehei na fating. Então hau mos toba firikuan mos laba mai ami to tire dadesan sida consegue. To tu kualona sida consegue. No to tu kusia tia ai mos sida kulakan na fating. Listrik mos sida kulakan na fating. Depois partera sere hana ba dihanune Mang Homana, desculpa, ami recomenda atu Mang Homana sira bele bade no hospital Guido Valadares. Tambah ihane gerador mos hor kala ita uza duni maybe atona agora avaria. Mang sira mana sira tama bebe forsei keras nube nak fera ga hasane bele bade no hospital. Então ami halai suneba mai filfali hautula firqua mai filfali hospital. E hau nelara hau dian diak seba hospital ne significa se bebê morre se neva então hau não são lá tomos dia aquela então graças a Deus ami sai fali se neva mai fali hospital to iha Guido Valadares balanço fating partusnya preocupa la clear la horas balung clear itu anduni to lorok raik bebê moris bebê mane ida mas que antesnya ami hanoin katak feto bebê mai mane ida. Maluk sira, idane hawa tu completamos reflexão idane verdadeira idane miane katak lalika khawatir, ita lalika hanoin barak no bahira ita foho itanya fuang itanya larang ita fahe no ita agradece ita se simu bot li fila fali. Ihana ba neng selu ami antesnya ami labaka hospital Guido Valadares tama ami basically tiona fatumeta tambah jarak entre uma baiha hospital ho fatumeta ne am sentane sem basically fatumeta ona tambah haumos paniku tambah momento ne ba ketubang nak fera então hau laiha opção selo então ami ba fal hospital Guido Valadares ami nunca hasai osan rumah 5 sen atau selo restutan 200 saya usaha halu bat siluk fali. Tamane maluk sira. Biarkan ketakutan, keraguan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena campur tangan Tuhan itu luar biasa. Ita fila fali ba ikan ruah ho pound 5 molo ka continua ha kar kasemos dader dia kalan dia salam rosari ba Sobrino Kitu Mang Alessandro da Costa Mang Zé Pereira Mang Vasco Mang Helder Ramos salam rosari ba ito hoto na maluk sini ba agora acompanha iku selakarik bele haker salam rosari ba atase maluk selakari fong sidau kamutuk maluk sira milagre barak litan nebe hau hasoro nebe hau karfahe ida rua o maluk sira desculpa maluk sira rona barulho de nekari ida ne hosi hau uang mane lebe ajuda lai
Koko. Sorry, how to feel kuan. Tambah ni hadero na na ajuda halo. Please, no sound. They still pray. Okay, son? You can play my phone over there. Play my phone over there. But I want to know what I want to play it. Please. Mami phone, please. Mami phone. All right, mommy. Ni mai ganggu. Ita kona fila fali. Pound 5 ikan rua tambah sai barak nune tambah mang Jesus Cristo agradece mang Jesus Cristo fiar mang Jesus Cristo larang meti hari sang kursei da san ita hal refleksang hal dehan bamaluk sira hal dehan haulah hatene dihan milagre na tu mai husine be tambah mebe hau demi de dihan itene problema he Veracruz ne aban molok tukutolu resolvido ona hau dihan molok tukutolu resolvido ona haulah hatene tambah hau kuli dane tambah mau Jesus kari usah di lifuang atu kuli bamaluk sira atu fiar no forsake consegue resolver tu cuida no tu curu robalo mate isin sai husi Veracruz bahira ita fiar ida nema acontece baita tambah este fila fila bohin mon Jesus Cristo foti as pound 5 ho ikan rua ne agradece também dane milagre dane ita boro de milagre multiplicação banhira ita agradece buat nebe kikuang buat bot mak sei mai banhira ita agradece ida utuang barak mak sei mai nemak Jesus ne mensagem lolos segredo lolos husi milagre pound 5 ikan ruane katak labele hare baida kikuang labele hare baida utuang mebe agradece makida kikuang agradece maida ida utuang tambah iha tia ona nemak fo ona fatim fo ona espaço atu barak mak mai no bot atu mai maluk sira ema rihun 5 mana date han kia ikan 5 ikan pound 5 ho ikan rua nebe barak tep-tepes se restutan luhu sanulu resin rua se restutan luhu sanulu resin rua mak sira hatene sa luhu sanulu resin rua ne apostol sanulu resin rua nemos Jesus hakara kalau milagre nemos ba sira ho família deida sira deida mos lori luhu ida foba sira ne família sira apostol sira ne família sira atu sira fiar katak bahira ita agradece mak ita se hetam barak bahira ita agradece mak ita se hetam bot ia tang experiência selo kida nebe hau karfahe ho maluk sira iha ni perjalanan espiritual niang iha 2017 hada uang ida mane ida primeiro desculpa lá 2015 hada uang ida mane ida bot momento neba ia ising hela kabum hela mamanya kabum ami momento neba ne seterus los ami laiha negócio rumah haunia hauni rendimento ne depende de salário mo sidak mai ia fulang klaran hela osan laiha liu kedas aras kali momento neba então hani firkuan maluk sira tenona mana sira feto sira inan li sirua sira quando to tempo nasa sira hakar buat rumah ni yang ohin tisirhang duni antang han firkuan dehan hau hakar han ikan loron tolu hat lo tutuir malam ni dehan hau hakar han ikan aku hau ikan ni hatu hola hene be osan la iha
Mas nia continua dia hau hakara kha ikan. Depois nia ikan bakar tan. Meu Deus, ikan bakar nih ita bahola nih ida nih $2.50. Nonoi, iha bidau ne ba. Basic kapela bidau nih sira tunu hene ba nih ida $2.50. Ita tu bah foti osang hene be. Momento nih aras kadu nih, fulang klarang osan la iha liu. Kalam tolu hose hanoin kalam tolu tiru malone nia tani sakar bet ha ikan nih. Padahal labarik nih mah hakar kha ikan. Antau iha loraik nih konsege iha maung ida hame maung ida mai sira mai hare ami antau fohela $5 ba ami. Hau agradeci $5 nih. Hau contenti los. Ada losona. $5 makne ita bahola ikan agora. Entah ami ba amba ko kareta kalang nih ambali he bidau besi kapela bidau nia nih ya ne ba iha o ini sira faadi ikan sira tunu ikan bakar maluk sira barat pasti hatene entah hau fo $5 hau dia ikan rua hau dia ikan rua hau la dia ikan barak hau dia ikan rua tapi sa fo tiaba sira tunu ti hau heng tuang kala 20 minutos sensane depois haba dia verkuan dia heng tuan lakle ikan mayona entang pututia sira fona plastik ne bahau hau harehe katak hau harehe lolos katak sira tama ikan bane hau harehe katak sira tama ikan rua balarang pois ami lori mai hau tir dalam laloke da di talalais para bauma para bahan no maluk sira hakar hatene bahira hau to ya uma ami loke ikan ne laos ikan rua maybe ikan bot date ma quase waluka siah ne sane no ami mesak han la bele ferkuan dia sa bele fahemos ba vizino sira ne ba hawlori ba fo vizino sira uma sorin fo ba alin sira uma sorin fali fo ba sira han ami balung ami han la hotu tau zelera han to lorong rua turma fa hotu emak ferkuan dia oh hinta bosok hau kari kata hola ikan o sambara kari label bosok hau ada la iha oh hinta hola ikan rua $5 kok ikan bele barakan sana maluk sira bahira ita fir he Jesus la iha impossible bania tambane kon hau dehan ida nemos sai hone favorito kon hau temi rona ikan rua evangelio ikan rua ho paung 5 ne hone favorito ida mos tamba pernah hau alami ten milagre rasik kon ba ikan rua iha tinan 5 nen bakotuk tambane mak hau dehan kata kon tona evangelio dane hau senta nesa evangelio ne extraordinary tamba hal alami dalam barakon ho evangelio dane hau hakar dehan bermaluk sirah ho tu se imi agradece loron ohine molok tuku hinen lorok raik molok tuku nen lorok raik maluk sirah se alami mos milagre ida bot iha Jesus simuba milagre ne iha Jesus amin. Apa nih bisa konta ini milagre? Ya ada san, ya fating dan edoni. Ini bisa konta ini nian. Maluk sira, kita tahu na rohan. Kita tahu dia ona iha rohan. Kita na refleksang loron ohinian. Milagre mos maluk sira simu tia ona. Diak Maluk Sirah, salam Rosario.